me da lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que cuida de mi vida. Yo tengo un Dios y su nombre es Jehová. Es Jehová, es Jehová, es Jehová el que quita todos los males. Aleluya, gloria a Dios. Oh, santo eres Jehová, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo es su nombre? Es Jehová. ¿Cómo es? ¿Y cómo dice? El que quita, el que quita, el que quita todo mal. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos, y quita todo mal. Aleluya. Y con nosotros por aquí, la persona que sigue. Gloria a Dios. Y su nombre es Aleluya. ¿Y cuántos tienen ese Dios? Dios bendiga, mis hermanos. Abrimos nuestra Biblia en esta noche en Juan capítulo 5. Alabanza al Señor. Como el hermano Axel dijo, amén, estamos contentos con los hermanos que están regresando. Amén. Nuestro hermano Rosny, Paulina, Alquelino, nuestro hermano Polanco, ¿dónde está? Gloria a Dios. Ahí está, gloria al Señor, amén. Gloria. Porque no escuché su nombre. Nous comptons nous tout frère venir. Alabanza al Señor. Hermano Polanco côté lié. Amén. No, Sí, aleluya. pero el martes no le dimos la bienvenida. Madia no pas dit Alabanza al Señor. bienvenue. Amén, hermanos. Amen. Juan capítulo 5, versículo Jean 30. 5 verset 30. Y sigue alabando a tu Dios, aleluya. No me... Alabanza a Jesús. Juan 5, 30. ¿Lo tienen, hermanos? Combien de monde qui gagne li? Nous gagne? Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Leo la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios. Dans Jean chapitre 5 verset 30, n'a pris parole bon Dieu non papa petite là avec Saint-Esprit. Il dit comme ça. Moi pas capable faire rien pour comme moi. M'a juger d'après ça bon Dieu dit moi. Jugement moins bon parce que ça m'a cherché faire c'est pas ça me vle mais ça monde qui voyait me vle. Amén, vamos a orar. Vamos a presentar a Vamos a Dios Aleluya. su palabra en nuestras vidas. Comienza a clamar, hermanos. Nuestro hermano Joel puede clamar, aleluya. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, aleluia. Nós estamos na barba, glorificar o mesmo especial, Jeová de la glória. Mila Senhor Jesus de la glória, Senhor. Oh, nous là, nous sommes un pasteur d'abord qui a pour parable, alléluia. Aussi, les Dios Tata, aussi, le soulé, alléluia. Oh, et à PVC, à Dios Tata. Oh, Dios mío, bon Dieu, laissez PVC, alléluia. Oh, bon Dieu, même qui a tout pouvoir, alléluia. Et utilisez-les, alléluia. Et c'est Tio qui a vidé sous là, alléluia, qui a vidé de l'eau, et de l'eau de la vie, de l'eau qui a baillé vie, de l'eau qui a baillé victoire, de l'eau qui a porté sa guérison, de l'eau qui a porté victoire sur toute force, alléluia. Bénis les Seigneur, mande temps pour Seigneur, utilisez-les pour parole la capable de fluir dans sang nous, alléluia. Pour bénir nous, alléluia. Pour transformer la vie nous. Au nom de Jésus, nous prions. Nous ne prions pas parce que nous bon, mais nous demandons ça pour prévenir pasteur nous, alléluia, la parole là, au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Chita. Si tienen frío, se paga este aire, no ese aire. Este se paga. Si nous sentons fret, Y aquí. fermez ça. Alabanza al Señor. Amén. Dios es grande Bon Dieu grand, y maravilloso. il merveilleux. Continuamos con el Evangelio de Juan capítulo On 5. continue dans l'évangile de Jean chapitre 5. Vemos que Jesús usó un milagro grande Nous voyons que Jésus a utilisé un gros miracle para explicar a los fariseos, pour t'expliquer pharisiens yo, a los judíos, avec juifs yo. amén,
que él era el Mesías. que c'est lui-même qui c'est Messia. En todo este capítulo, Dans tout chapitre ça, en todo este capítulo, dans tout chapitre ça, él está explicando il t'a expliqué su autoridad. autorité li. Cuando Juan vino, Les gens vini, el Sanedrín, cuando Juan vino, les gens quand Jean vini, amén, el Sanedrín mandó a personas ça n'a demandé un monde para preguntar a Juan pour demander gens de dónde proviene su autoridad. côté autorité ça sorti. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alléluia. Y ahora Juan les explicó Les gens commencent à expliquer, que él no es el Cristo, mais c'est pas lui qui et pas lui qui Christ là. pero que el Cristo viene después de él. Christ là vini après lui. Que él vino a abrir el camino para el Mesías. Il vini ouvrir chemin pour le Messia. Juan les dijo a ellos también, Jean dit autour el Mesías está entre vosotros. et Messia li nan mitan nous là. Alabanza al Señor. Gloire à Dieu. Entonces, cuando Jesús comenzó a predicar, Les Jésus commence à prêcher, también preguntaron a Jesús su il autoridad, t'a demandé Jésus et autorité li. porque estaban esperando el Mesías, Parce que il t'a espéré Messia, el Salvador del mundo, le monde qui sauve le monde là, que Dios ha prometido. que bon Dieu te promet là. Y Jesús usó ese milagro grande Jésus t'a utilisé un gros miracle para tener ocasión pour capable de jouer une occasion para explicarles pour expliquer yo. que Él era el Mesías. C'est lui-même qui c'est Messia. El versículo 30 dice, Dans verset 30 là, il dit, Jesús hablando aquí, Jésus parlait là. no puedo yo hacer nada por mí mismo. Moi pas capable de faire rien pour moi. Pourquoi moi? Según oigo, así juzgo. M'a juger d'après ça bon Dieu dit moi. Y mi juicio es justo. Jugement moins bon, Amén. Él dice, Él no hace nada por su propia cuenta. il va faire rien pour propre coller. Como nosotros, a veces, ¿o no, hermanos? Comme nous-mêmes que nous fait. Hacemos muchas cosas por nuestra propia cuenta. Nous qu'on fait un pile bagaille pour propre corps. Pero Jesús nos da ejemplo aquí, Mais Jésus aleluya. là, il a un exemple là. Él hace lo que el Padre le mandó a hacer. Il fait ça, papa le mandé le faire. Mira lo que dice ahí. Mais ça le dit là. Porque no busco mi voluntad. Parce qu'il ne pas chercher volonté pâle. Amén. No busco mi voluntad, Il va chercher volonté pâle. sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Il va chercher volonté monde qui voyait le. Diciendo Papa. a ellos Il dit yo, que el Padre le ha enviado. papa qui voyait là. Diciendo a ellos Il dit yo, que Él está haciendo exactamente il a fait ça exactement. lo que el Padre le mandó a hacer. Ça papa le mandé le faire. Alabanza al Señor. Aleluya. Ora para alabar al On Señor. va me adorer Seigneur. Amén, hermanos. Amen, frère. mieux. Y así nosotros C'est también. comme ça nous-mêmes tout. Así nosotros C'est también. comme ça nous-mêmes tout. Alabanza al Señor. Amén. Tenemos que desprendernos de nosotros mismos. Nous pas doué, Tenemos que menguar. nous devons descendre. Y Cristo tiene que crecer. Jésus, Christ veut grandir. Juan le dijo a ellos, Jean dit yo, yo ya los he dicho moi t'ai déjà dit non. que yo no soy el Moi Cristo. pas Christ là. Es necesario ahora yo menguar Il est nécessaire qu'on y a pour me descendre y él crecer. et pour le grandir. Hacemos lo mismo, hermanos. C'est comme ça lié mes frères. Nous-mêmes tout Hacemos lo frère. mismo, hermanos. On a fait même Jean tout frère. ¿Estás seguro? Nous sûrs, Cada vez que creemos que estamos haciendo lo mismo, chaque fois nous pensons nous qu'a fait même bagaille. Dios permite algo acontecer en nuestras vidas Bon Dieu permet quelque bagaille passer dans la vie nous que toca nuestro orgullo. pour toucher orgueil nous. ¿Y qué hacemos? Qui ça nous a fait? Nos enojamos. Nous a fâché. No queremos venir a la iglesia. Nous pas voulu venir à l'église. No que, ¿O no? Oh non, Porque tenemos vida parce aún. que nous Alabanza avons la al Señor. vie jusqu'à maintenant. Pero Él dice aquí, Il dit là, yo no hago mi voluntad, moi va faire volonté la pas. voluntad del Padre. M'a fait volonté papa. En el 31 dice, Dans 31 il dit, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. si me parle tête moins bien, moun pas qu'à accepter ça m'a dit pour vérité. El 32 dice, En 32 il dit, otro es el que da testimonio acerca de mí. mais c'est un l'autre qui parle bien pour sous moi. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Moi connais ça là dit sous moi, c'est vérité. Está hablando de un otro que da testimonio de él. Et là bas un autre témoignage qui a parlé de lui-même. ¿De quién está hablando, hermanos? De qui laisse la parler là? ¿De quién está hablando aquí? De qui laisse la parler là Konya? ¿De? ¿Quién está? Ok, ¿de quién Jesus. el que está hablando está hablando? De qui laisse moun qui a parlé Eh? à parler? De Juan.
de Jean. Porque aquí Jesús está hablando, amén. Jésus a parlé là. Y Jesús dice en el 32, Jésus dit dans 32, hein, otro es el que da testimonio acerca de mí. mais c'est l'autre monde qui a parlé bien sous moi. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Moi connais ça l'a dit sous moi, c'est vérité. Y Juan vino antes que Jesús, Jean venu avant Jésus testificando témoigner que viene uno después de qu'il y él. a un monde qui a venu après lui. Que él vino para abrir el camino Il para a el venu pour Mesías. ouvrir chemin pour Messia. Y que después de él viene el Mesías. Après lui, Messia venu. Juan daba el testimonio de Jesús. Jean t'a pas témoignage de Jésus. No se llama Aida. C'est Aïda. Más duro, más duro. Mon qui a témoignage ça là, il dit c'est papa. En la literatura que yo he leído, Dans la littérature qu'il lit, dicen que allí es el Padre. il dit c'est papa. Yo digo que no. Me dit non. Lo vas a ver por qué. Moi va le dire, va le connaître pour qui ça. Amén. En el versículo 33, Dans verset 33, il dit vosotros enviáis mensajeros a Juan. nous te voyons mon bon côté Jean. Él dio testimonio de la verdad. Il te dit nous vérité à Jean lié. Amén. Amen. Y mira el 37. Dans 37 là, regardez. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Papa qui voit là, lui-même tout l'a parlé faveur moi, en faveur moi. Por eso yo concluyo C'est peut-être ça moi conclu. que el 32 está hablando de Juan y no Dans del Padre. 32, il a parlé de Jean, il a parlé de papa. Amén, porque en el 37 dice Parce que dans 37 là, il dit también el Padre. papa qui voyait là. Alabanza al Señor. ¿Me entienden? Vous entendez? Ahora me siguen. Sí. Alabanza al Señor. Pero hay literatura que dice que allí está hablando del Padre. Là, il y a une littérature qui dit là, c'est là, il a parlé de papa. Yo digo que allí está hablando de Juan, Là, on dit c'est il a parlé de Jean. porque el 32 también habla de Juan. Dans 32 tout, il parlait de Jean. Ustedes mandaron mensajeros a Juan Il voyait un messager côté Jean, y él dio testimonio de la verdad. il bail vérité à Jean lié. Mira algo positivo aquí, hermanos. Regardez bagay qui positif là, frère. Ellos estaban esperando Yo t'ai espéré el Mesías Messia. cuando escucharon Là, attendez, de un gran profeta, un grand prophète de milagros, qui a ben miracle de multitudes. en pile monde. Amén. Amen. Mandaron preguntar, Je me voyais demander yo. ¿eres tú el Mesías? C'est vous même qui Messia? ¿Eres tú aquel que estamos esperando? C'est vous même qui a espéré? Y Juan dijo, no. Jean dit non. Alabanza al Señor. Alléluia. Él viene, Él está allá en el mundo. Il vini mais il là dans monde là. Él está entre ustedes. Il n'a mis nous là. Yo no soy el Mesías. Moi pas Messia. Versículo 34. Dans verset 34 là. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Moi-même peut-être pas, moi pas besoin de personne parler sous moi, mais moi dis nous ça pour nous capables de sauver. Alabanza al Señor. Alléluia. Amén, hermanos. Amen. El hombre le gusta halagar al otro hombre. Nom nan remet fait Le gusta hablar bien, fait parler ensalzar. de l'autre monde. Alabanza al Aleluya. Señor. Amén. Amen. Hay siervos de Dios que les gusta eso. Il y a un serviteur de bon Dieu qui remet ça. Amén, que les gusta hablar. Remet parler. Sierva santa, Servante santa. que hizo cosas grandes. Pour faire gros bagay. ¿De qué día tenemos poder para hacer cosas grandes? Qui ça il va faire avec bagay qui El comme que ça? hace cosas grandes es Dios. Ce gros bagay là c'est bon Dieu. Nuestro testimonio, C'est un témoignage. nuestro Témoignage nous. tiene que Il doit motivarnos motiver nous a glorificar a pour nous Dios. glorifier bon Dieu. Cuando damos testimonio, Mais nous baillons un el témoignage. pueblo tiene que decir Et le peuple a dit gloria a Dios. gloire à Dieu. Amén, hermanos. Amen. Alabanza al À la Señor. bonne Seigneur. No recibo testimonio de hombre alguno. Si on va recevoir un témoignage des moun. En el 35 dice, Dans 35 là dit él era antorcha. Jean t'écouter yon Él era Saturo. antorcha. t'étais comme yon lampe. Amén. Está hablando aquí de Juan. Il a parlé de Jean. Él era la lámpara. Il c'est une lampe. Él era la antorcha Il c'est comme une lampe que ardía y alumbraba. qui t'a limé éclairé bien belle. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pour un temps, nous t'es bien content pour profiter lumière l'IA. Amén. Está hablando aquí de Juan, Il a parlé là de Jean que daba testimonio de él. qui t'a témoigné de lui. Amén.
¿cómo se dice? El llamado de Juan Et appelle Jean era venir a predicar de Jesús, est venu pour prêcher de Jésus, preparar los corazones, pour préparer cœur nous, llamarlos a arrepentimiento. relayer nous à la repentance. Por eso Jesús le dice en Juan capítulo 4, C'est peut-être ça Jésus dit dans Jean chapitre 4, amén, que ellos fueron a cosechar lo que no sembraron. yo venu pour récolter ça yo te planté. Ça Fue veut un dire ça yo pas trabajo semé. que Juan ha hecho Yo fait un travail que Jean fait con sus discípulos, avec disciples, yo, predicando arrepentimiento, prêcher repentance. un mensaje fuerte y confrontante, Et ça qui te frappé fort et puis compétent. preparando esos corazones Préparer cœur yo, para recibir al Mesías. pour recevoir Messie. Alaba a Dios en esta noche. Loué mon Dieu frère Seigneur. Él era antorcha que ardía y alumbraba. C'est lampe qui lumière. Amén, hermanos. Amen. Dice era. Dice, Está hablando de pasado. il a passé. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Tal L'été, vez ya Juan estaba encarcelado. là, Jean te doit fermer tout. Alabanza al Señor. Pero él era antorcha que ardía y alumbraba. Il était une lampe qui te lumière. Era la lámpara, pero no la luz. C'est une lampe, mais c'est pas lumière. Bendito sea el Señor. Gloire à Dieu. Ustedes tienen que realizarse Nous sommes capables de réaliser, que cuando Juan se presentó, quand Jean te présenté, cuando se presentó predicando este il te mensaje, présenté pour prêcher le message, ça, había 400 años de silencio, tu as gagné 400 ans de silence. 400 años sin ningún profeta, 400 ans, pas gagné aucun prophète. 400 años de frialdad, 400 ans de fidélité, frialdad. de fret. Alabanza al Señor. Amén, Gloire à Dieu. hermanos. Alléluia. Y de repente aparece Juan. Immédiatement, Jean vient Amén. paraître. La gente tenía hambre. Jean, moun sa yo te gen grand goût. Y esa lámpara, Et lampe ça, esa antorcha, et lampe ça, amén, los atraía li vini, rale, para escuchar la palabra del pour yo Señor. vini pour yo entendre parole bon Dieu. Mantén Juan 5 abierto Dans Jean 5, y vamos a Salmo Tout. 132. n'a kembe Jean 5 là ouvert, n'a pral dans Somme Salmo 32, 132. 132. Alaba de Dios, hermano. Gloire à Dieu. Loué mon Dieu. Salmo 132, Somme 132, versículo 17. verset 17. Dice ahí, Il dit comme ça. Salmo 132, versículo 17. Somme 132, verset 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. C'est là m'a fait une petite David yo tourné un gros roi. Moi pas quitter lumière sorti dans famille moun moi choisi ya. Amén. He dispuesto lámpara a mi ungido. Li te vinn dire on lampe que li ou coin. Lámpara es Juan Lampe c'est Jean, y ungido es Jesús. li choisi ya c'est Jésus. Alabanza al Señor. Alaba a Dios. Loué bon Dieu. Alabanza al Señor. Adora a Dios, hermanos. Gloire à Dieu. Alléluia. Amén, hermanos. Amen. Versículo 36. Verset 36. Dice la palabra de Dios. Dit parole bon Dieu. Amén. Antes de eso vamos a Juan 1:7. Dans Jean 1er verset 7 7. al 9. Verset 7 à 9. Estamos viendo aquí que Juan era la lámpara, Jean, nous là, c'est Jean c'était lampe là. pero no era la luz. Il pas traité lumière. La luz era Cristo. Lumière c'est Christ là. Juan 1:7 dice, Jean 1er verset 7. este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Il était venu servir témoin pour parler sous lumière. Il était venu pour tout le monde qui t'entendait message, il était kakoué. En el versículo 6 dice, Dans verset 6 il dit, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. bon Dieu te voyait un homme qui te relait Jean. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
Il était venu servir témoin pour parler sous lumière. Il était venu pour tout le monde qui t'entend des messages là. T'es kakoué. Mira lo que dice versículo 8. Mais ça le dit dans verset 8 là. No era la luz. C'est pas lui-même qui était lumière. No era él la luz, C'est pas sino lui-même. para que diese testimonio de la luz. C'est pas lui-même qui était lumière. Il était venu pour servir témoin pour parler sous lumière. Amén. Amén. Dice aquí muy claro, no era la luz, Il pas était lumière. era la lámpara de la luz. Il était venu pour servir témoin de lumière. Era sombra. Il était sombre. La luz era Cristo. La lumière c'est Christ là. 9. 9 là. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lumière ça, c'est lui qui lumière tout bon, hein. C'est lui-même qui vient sur la terre et puis qui a éclairé tout le monde. Amén, hermanos. Amen, frère. Pues esa antorcha era Juan, Et lumière c'est Jean, lampe là. que ardía y alumbraba. Il t'a dit qui pour lumière. Alabanza al Señor. Y todo el mundo iba a escuchar a Juan predicar. Tout le monde capable d'entendre que Jean t'a prêché là. En Juan 5, versículo 36. Dans Jean 5 verset 30-36. Amén. Dice allí, Bien ça le dit. mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Mais pour moi-même, moi gagne un autre bagaille qui parlait en faveur qui plus bon toujours. Recuerdan que Jesús le está tratando de convencer, Là, songez que Jésus a commencé convaincre, convencerlos il a convaincu, de que él era el Mesías. il c'est Messie. Exaltó a Juan. Il a exalté Jean. Juan era tremendo, Jean était gran bel en pile. predicador. Il est un gros prêcheur. Pero él dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Il est un témoignage qui est les gens. Y dice el por qué también. Il dit comme ça tout. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ce travail m'a fait, travail papa bam fait, qui parlait pour moi. C'est ça fait ouais, c'est papa qui voyait moi. Amén, pues Juan daba testimonio Jean lui a témoignage que Jesús era el Mesías. que Jésus c'est lui qui Messie. Segundo, Deuxièmement, las obras que Jesús hacía, travail Jésus fait, los milagros que él hacía, miracle fait yo, daban testimonio By que él témoignage. era el Mesías. que c'est lui-même qui c'est Messie. ¿Y qué hacía Jesús? Qui ça Jésus fait? Que le daban Te fait. esa divinidad. Il te fait travail divinité. ¿Qué obras hacía? Et travail qu'il fait, Que le hacían igual que el Padre, il fait même genre avec papa. que demostraba que el Padre le envió. Il démontrait que c'est papa qui voyait. Él sanaba enfermos, Il guérit malade. levantaba muertos. Il te levé mourir. Il te levé mourir. Amén, levantaba muertos. Il te levé mort. Alabanza al Señor. Amén, hermano, de su Gloria, nombre. Gloria. Gloria al Señor, aleluya. Pues las obras que él hacía, Et lève là qu'il fait, lève il te fait yo. la gente podía ver, Moun capable ouais, amén, que era enviado por Dios. c'est lui-même qui te voyait pour bon Dieu. Alabanza al Señor. Versículo Aleluya. 37. Dans verset 37, También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. papa qui voyait là, lui-même tout l'a parlé en faveur moi. Nous pas jamais entendu voile, ni nous pas jamais ouais figili. Amén. También el Padre da testimonio de mí. Même tout papa tout lui bail témoignage de moi. Juan daba testimonio de Jesús. Jean bail témoignage de Jésus. Las obras que Jesús hacía daban testimonio que Jesús era el Mesías. Lève Jésus te fait yo, bail témoignage que ça Jésus te fait, c'est lui-même qui Messie. Y el Padre también daba testimonio de él. Papa tout lui te bail témoignage de lui. Alabanza al Señor. Alléluia. Amén, hermanos. Amen. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nous pas jamais entendu voile, ni nous pas jamais ouais figili. Ustedes recuerdan cuando Moisés presentó al pueblo a Dios, Nous songez côté que Moïse te présenté peuple là devant bon Dieu. allí a los pies del monte Sinaí, L'elle est arrivé sur mon pied mon Sinaï.
el monte estaba humeando, en todo fuego, humo. Mon nan te plein de feu avec nuage. Amén. Y Moisés les dijo, Moïse dit, ustedes no vieron ninguna forma. nous pas capable de voir aucune forme. Amén. Era puro fuego, puro humo. Il y a un pile de feu, un pile la fumée. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Nadie vio a Dios nunca. Pas que aucun monde qui ka ouais bon Dieu. Nadie escuchó su voz antes. Aucun monde pas capable d'entendre voix lui en longtemps. Pero en Mateo 3:17, Dans Matthieu 3 verset 17, amén, Mateo 3:17, Matthieu 3 verset 17, cuando Jesús se dejó bautizar, Jésus doit baptiser, amén, dice la palabra, parole l'a dit, y hubo una voz de los cielos que decía, laisse ça yon voix sorti dans ciel là, il dit, este es mi hijo amado de quien tengo complacencia. ça c'est petit moins remet en pile là. Il fait qu'elle content en pile. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Amén, hermanos. Alléluia. Es la única vez que escuchamos Une fois où entendez, el Padre dando testimonio de Jesús. papa boit témoignage de Jésus. Alabanza a Jesús para siempre. Alléluia. Miren lo que dice el 38, hermanos. Mais ça qu'il dit dans 38 là. Amén. Tengo otros textos ahí, pero los vamos a saltar. Il y a l'autre texte là n'a sauté. El 38 dice, Dans 38 là, il dit, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. nous pas kembe parole li nan ke nou parce que nous pas croire Ni dans monde tenéis mi su voye. palabra morando en vosotros. Nous pas kembe parole li nan ke nou parce que nous pas croire. No, mi misa pasque. Mi di, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Tina. Nous pas croire dans parole li nan ke. Amén, hermanos. Jesús está diciendo algo delicado aquí, importante. Et Jésus dit là une parole qui est très délicate et important. Dice, no tiene, la palabra de Dios no vive en ellos. Parole bon Dieu elle pas vivre nan yo. La palabra de Dios no tiene lugar en sus vidas. Parole bon Dieu elle pas gain place nan yo même. Está diciendo Jesús Dans la vie. aquí. Amen. C'est ça Jésus dit là. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Parce que yo même tout yo pas croire. Alabanza al Señor. Alléluia. Si usted no cree en Jesús, Si nous pas croire dans Jésus, la palabra de Dios parole bon Dieu, no habita en usted. il pas habiter dans vous. ¿Por qué? Parce pour qui ça? Mira lo que Juan 1 dice. Regardez comment Jean 1er dit. Juan 1:1. Jean 1er verset 1er. En principio era el verbo, la palabra, y el Ajá. verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Avant bon Dieu te créé en rien, parole là t'es là, parole là t'es avec bon Dieu, c'est bon Dieu t'es, ça bon Dieu t'es, c'est ça parole là t'es. Amén. La palabra de Dios, Parole bon Dieu, amén, eso es Cristo. c'est Christ là. Y no tiene la palabra de Dios en sus vidas Si pas parole bon Dieu dans la vie ou, porque no creen a Jesús. parce que nous pas croire dans Jésus. Hay que creer en Jesús, Nous devons hermanos. croire dans Jésus frère. Vamos a Salmos 119:11. Nous allons dans Somme 119 verset 11. Sigue alabando de Dios. Loué bon Dieu, alléluia. Alabanza a Jesús para siempre. Loué bon Dieu, alléluia. Salmos 119:11. Somme 119 verset 11. Salmos 119:11. Somme 119 verset 11. Mira lo que dice aquí. Mais qui ça le dit là? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Moi serré parole ou yo nan cœur moi pour me pas faire pécher contre tout. La palabra de Dios Parole bon debe Dieu, vivir en nosotros. les vivre dans nous-mêmes. Necesita un lugar en nosotros. Les une place dans nous-mêmes. Por eso es importante comprender la palabra de C'est peut-être Dios. ça li important pour comprendre parole bon Dieu. Amén. Si permanecieres en la verdad, S'il a parlé de vérité, vas a entender la verdad. même si vous entendez la vérité, Y la verdad, la palabra te hará libre. et vérité, parole là rend nous libre. Amén. Por eso hay que atesorar la palabra de Dios. C'est peut-être ça où doit qu'aimer parole bon Dieu. Hay que recibir la palabra de Pour Dios. recevoir parole bon Dieu. Amén, hermanos. Amén. A veces la palabra sale Des fois parole la sortie y estás en el culto, dans le service là, pero el que está a tu lado habla contigo le monde qui beaucoup la parler ensemble avec y vous, no recibes la ou palabra. pas recevoir parole là. O la palabra sale Les paroles la sortie y en ese momento dans même moment ça, usted se va. ou
Pas ben écouter. Alabanza al Señor. No recibe la Ou pas palabra. recevoir parole là. Alabanza al Señor. Alléluia. Hay que recibir la palabra. Ou de recevoir parole là. Hay que meditar la Ou de palabra. méditer parole là. Hay que atesorar la palabra. Ou de conserver parole là. ¿Por qué, hermanos? Pour qui ça, frère? Porque la palabra es vida. Parce que parole là, c'est la vie. Mira lo que dice Juan 1. Regardez qui ça, Jean 1er dit. Juan 1, Jean 1er, versículo 4. verset 4. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vie, c'est dans lui, ça te y est. C'est la vie, ça, qui te baille tout le monde lumière. Amén. La palabra es vida. La parole là, c'est la vie. Aceptando la palabra Accepter parole là, como es, comme il y a, estás aceptando a Jesús. c'est accepter Jésus. Amén. Amen. Cuando usted se va a casar, L'on va le marier, usted acepta a su mujer como ella es o no. ou accepter madame comme Jean y a. Acepta el Uno. paquete completo, no. Ou accepter paquet là même complètement. Amén. Gloria al Señor. No puede decir te amo, Duche, pero es oreja. Ve a quitar esas orejas. No las... Ma dit ah moi mon chéri et puis me couper les oreilles là me quitter. Alabanza al Señor. Alléluia. Hay gente que quiere aceptar a Jesús, pero no quiere aceptar el paquete completo. Il y a des qui acceptent Jésus mais ou pas accepter paquet là complet. ¿O no, hermano? Oh non, amen. La Biblia nos da ejemplo en Juan capítulo 6. La Bible nous exemple dans Jean chapitre 6. Si yo quiero el pan y yo quiero el vino, pero no quiero la palabra. Si moi voulais pain, moi voulais divin, mais m'pas voulais parole là. Alabanza al Señor, ¿o no? Alléluia. Cuando Non. repartía pan y todo eso, gloria al Là, Señor. il répartit pain avec toute bagaille, il dit gloire à Dieu. Pero cuando Él les dijo, Elle dit es necesario ser uno conmigo. il est nécessaire pour nous ensemble avec pour nous faire une ensemble avec. Es necesario comer mi carne y beber mi sangre. Il est nécessaire pour nous manger comme pour nous boire sans moi. Tú eres esta palabra. On a parole ça yo. Quiero esto de Cristo. Vous voulez Christ là? Yo quiero esta parte de Cristo. Moi voulais partie de Christ là. Pero esta parte no lo quiero. L'autre partie ça, moi pas voulais. Se exageran. Il est exagéré. Cristo no puede dividirse. Christ là pas doit diviser. O lo tomas todo Ou bien tout, ou prend tout, o no tienes a Dios. ou on pas gain mon Dieu. Cuando para alabar al Gloire à Señor. Dieu. Amén, hermanos. Amen, frère meu. En el 39 dice, Dans 39 là, il dit 4 testimonios ahora de Jesús. témoignage de Jésus. 4 testimonios ahora de 4 Jesús. témoignages de Jésus. Escudriñad las escrituras. N'a plaidé étudier ça qui est écrit dans le livre là. Escudriñad las escrituras. N'a plaidé étudier ça qui est écrit dans le livre là. ¿De qué escrituras está hablando aquí, hermanos? De qui ça qu'il a parlé là, frère? De la palabra de Dios. Des paroles, mon Dieu. ¿Quién puede ser más específico? Qui est-ce qui a plus spécifique? ¿De qué está hablando? ¿Cuáles escrituras? Quoi, madame Aida? Hermana Josefina, la Biblia, La palabra de Bible, la Dios, parole, bon Dieu. Antiguo Ancien Testamento. témoignage, Ancien Testament. Cuando Juan estaba escribiendo Les gens avaient écrit el Evangelio de Juan, Évangile Jean. no existía Biblia. La Bible pas existé. ¿Qué es la Biblia? Qui ça qui est la Bible? Amén. Fueron todos esos profetas que escribieron, etcétera, lo pusieron junto Ça c'est tout prophète qui était écrit et puis ils mettent ensemble. y lo conocemos ahora como Biblia. Ils connaissent comme Bible. Pero en el tiempo de Jesús no había una Biblia, Dans le temps de Jésus, pas de gagner une Bible. había rollos, pergaminos. Tu gagné rouleau, pergamine. Isaías estaba en un pergamino. Esaïe de un pergamine, rouleau. Sorry, el mensaje de Isaías, no el hombre, pero el mensaje de Isaías. Message de Isaïas. Hermano Chapo. Esaïe. Amén. No Depuis existía, dans Apocalypse, tu gagné rouleau. no existía Biblia. Pas de gagner la Bible. Hermana Aida. Amén. Pues cuando Juan estaba escribiendo esto, Les gens avaient écrit ça, las escrituras écriture là, era el Antiguo Testamento. ça était dans l'Ancien Testament. Amén. Todo el Nuevo Testamento es basado, salido del Antiguo Testamento.
tout le Nouveau Testament li basé, li sorti dans l'Ancien Testament. No hay contradicción. Pas de contradiction. Jesús dice, escudriñad las escrituras. Jésus dit étudier, écrire dans le livre. Alabanza del Señor. Alléluia. Isaías, Esaïe, Jeremías, Jérémie, Jeremías, Jérémie, todas las escrituras. toute écriture ça yo. Amén. A eso se refiere. Yo No te se refiere référé. al Nuevo Testamento. Je pas te référé dans le Nouveau Testament. ¿Están conmigo? Si están de Nous acuerdo, ensemble digan avec. amén. Sinon ensemble même dit amen. Porque el Nuevo Testamento no existía Nouveau Testament pas existé. cuando Juan estaba escribiendo Les su gens carta. ont écrit lettre là. Amén, hermanos. Amen. Muchos años después, En pile année passée, creo que 500 después de Cristo, songe 500 ans après Christ là, amén, compilaron todo y hicieron la Biblia. nous avons acheté toute bagaille après ça, fait la Bible. Escudriñad las escrituras. Nous compilé ensemble après faire la Bible là. Escudriñad las escrituras. Il a étudié écriture là. Porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Parce que nous mettons dans la tête, nous qu'à joindre la vie qui ne peut jamais finir là-dedans. Mais c'est le livre ça même qui parle sous moi. Mira lo importante de escudriñar las palabras, hermanos. Nous, ça qui est important, les nouvelles paroles là. Jesús les dice, Jésus dit, estoy hablando, le estoy explicando a ustedes. il t'a expliqué yo là. Abre tu pergamino, Ouvrir ou nous. abre tu Biblia, Ouvrir Bible nous. busca allí y usted Cherchez va a là. ver que lo que Nous estoy capable hablando ouais. está allí. M'a parlé qui ça qui là. Alabanza al Señor. Amen. Amén. Amén. Porque los judíos Parce que juif yo, eran amadores de la palabra. yo te remets parole là. Porque la palabra les daba vida. Parce que parole là les bail la vie. Y Jesús les dice, Jésus dit, esa palabra da testimonio de mí. et il bail témoignage de moi. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Alléluia. Dice, vamos a ver, no, seguimos. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Malgré ça, nous pas voulons venir joindre moi pour nous gagner la vie qui tout bon. Amén. 40. Si, si. No queréis venir a mí Malgré ça, para nous que pas tengáis vida. malgré ça, nous pas voulons venir joindre moi pour nous gagner la vie tout bon. Jesús está diciendo algo importante allí. Jésus Aleluya. là dit parole important là. Que usted no viene a Jesús, no tiene vida. Si vous pas venir joindre Jésus, ou pas gagner la vie. Usted existe, pero no tiene vida. Ou exister mais ou pas gagner la vie. En el 41 dice, 41 il dit, gloria de los hombres no recibo. moi pas chercher louange dans les hommes. Amén. No recibo gloria de los hombres. Moi pas chercher louange dans les hommes. El hombre sí le gusta L'homme remet ça ser halagado. ou pas lui louange. Alabanza al Señor. Alléluia. Amén, hermanos. Amen. Le gusta ser reconocido. Yo remet pour faire reconnaître yo. Bendito sea el Señor. Cuando a veces hay gente que hace algo para Dios, Il y a des fois un monde fait un bagage pour bon Dieu, pero le gusta que digan adelante il remet pour dire avant lo que ha hecho para Dios. qui ça il fait pour bon Dieu. A su nombre sea la Non gloria. non lui c'est la gloire. 42 dice, 42 elle dit, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. mais moi connais qui moun nou yé. Nous pas gen remet pour bon Dieu dans cœur nous. Alabanza al Señor. Amen. Es algo fuerte que Jesús está diciendo Il dit aquí. un bagage qui très fort là. Jésus dit là. Él está diciendo que no tienen el amor de Dios en ellos. Nous pas gen l'amour bon Dieu dans cœur nous. Es algo fuerte, ¿no, C'est un hermano? bagage qui très A très su fort. nombre. Non non lui. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. C'est papa qui voyait moi, mais nous pas voulons recevoir moi, mais quitter un l'autre monde vient pour contre lui, n'a pas recevoir lui. Alabanza al Señor. Gloire à Dieu. Amén, hermanos. Amen. No querían aceptar a Jesús. Yo pas voulu accepter Jésus. No querían reconocer que Jesús Yo, era el Mesías. yo pas voulu reconnaître que Jésus c'est Messie. Aunque ellos llevaban por la palabra. Même s'il était livré comme avec parole là. Es decir, yo vine en nombre de mi Padre. Moi venu dans non papa. No me aceptáis. Yo pas accepter. Pero vendrá uno en su propio nombre. Il y a un monde qui vient dans propre nom. Está hablando aquí del anticristo. Il t'a parlé de antichrist là. Israel va a cerrar un pacto con el anticristo. Israël va fermer
on contrat ensemble avec Christ là. Rechazaron al Antichrist. Mesías, La rechacer Messia, pero aceptarán al anticristo. il va accepter Antichrist là. En Mateo 24:5 dice la palabra. Dans Matthieu 24 verset 5 il dit parole là dit. Mateo 24:5. Matthieu 24 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Parce que en pile monde va venir sous nom moi, il a dit c'est moi-même qui Christ là, il a trompé en pile monde. El versículo 44 de Juan 5 dice: Verset 44 Jean 5 il dit ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de que viene del Dios único. nous remercions recevoir louange une nan men l'autre. Nous pas chercher louange qui sorti nan men bon Dieu qui pas gain pareil là. Dans condition ça qui gens pour nous croire. Qué fuerte, ¿o no, hermanos? Ouais qui fort vrai. Un mensaje muy fuerte. Un message qui très fort. Alabanza al Señor. Alléluia. Amén, hermanos. Amen. Glorificado sea Jesús para Glorifié mon siempre. Dieu. Alléluia. No buscáis la gloria que viene del Dios único. Nous va chercher gloire qui sorti dans men bon Dieu unique là. Alabanza a Jesús. ¿Cuál puede Alléluia. alabar al Gloria a Señor? Dios. ¿Cuál puede glorificar a su nombre? On aime qui louer non bon Dieu. Bendito sea Dios. Béni non bon Dieu. Alléluia. Cristo vive, Bon Dieu aleluya. vivant. Amén, hermanos. Amen. Buscaron la gloria, el reconocimiento del ser humano N'a cherché gloire, n'a cherché louange dans men monde. y no buscaron la gloria de Dios. Nous va chercher gloire dans men bon Dieu. Amén. Amaban más su posición Et nous remet position que a Dios. ou bien que bon Dieu. Bendito sea el Señor. Alléluia. Vamos terminando en esta noche. On va terminer à ce soir. Alléluia. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Pas mettre dans tête nous, moi pral accuser nous devant papa moi. C'est Moïse qui pral accuser nous. Moïse nous dit qui tout espoir nous. En Deuteronomio 31, Dans Deutéronome cuando 31, Moisés presentó, Deuteronomio 31, cuando Moisés presentó Deutéronome 31, Moïse la te pose une palabra, el question pacto, et contrat. alabanza del Señor. Deuteronomio 30, Deutéronome 31, bendito sea el Señor, aleluya. Alaba a tu Dios, aleluya. louez mon Dieu frère, louez mon Dieu. Deuteronomio 31, 26, Deutéronome 31 verset 26, alabanza al Señor, gloire à Dieu. dice la palabra de Dios. Parole mon Dieu dit. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Prends livre la loi, mettez-le sous côté boîte contrat Seigneur. Bon Dieu nous, l'arrêtez là, la servi témoin contre nous. Moi connais Jean nous gain tête dit, Jean nous pas veut écouter. Si qu'on y a pendant moi vivant encore, dans mi temps nous te kembe tête ak Seigneur comme ça les mamourir, même ça va pire. Amén. El libro de la ley Livre de la loi, estaba al lado del arca del pacto. il t'a Amén. parlé de boîte contre Seigneur, Como testimonio contra ellos. comme témoignage contre eux. Por eso Jesús dice aquí, C'est peut-être ça Jésus dit là, alabanza al Señor, que Moisés Moïse los acusará. t'est accusé. Eso quiere decir la palabra de Dios, Là, ça veut dire parole bon Dieu. las escrituras que ellos tenían. Et écriture que te gagne, Amén, será como un acusador de ellos. c'est venu comme accusateur de eux-mêmes. 46. 46. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Si nous te croyons tout bon dans Moïse, nous t'a croyons dans moi tout parce qu'il écrit sur moi tout.
Amén. Más claro no canta un gallo, hermanos. Plus clair que un coq chanté. Él está diciendo a ellos: Elle t'a dit là, yo soy el Mesías moi c'est Messia. del cual Moisés escribió. Elle t'a dit ça Moïse écrit. Pero si no creéis sus escritos, Si nous pas croire dans ça qui écrit, ¿cómo creéis a mis palabras? comment nous capable croire dans parole moi yo? Alabanza al Señor. Alléluia. Sus escritos, Tout ça qui écrit yo, que es el Antiguo Testamento, c'est dans l'Ancien Testament, y mis palabras, les mêmes paroles las là, palabras de Jesús, les paroles bon Dieu que hablan del comienzo del Nuevo Testamento. qui t'a conclu dans le Nouveau Testament. No podemos dividir la palabra. Nous pas capable diviser parole là. No podemos aceptar una parte, la otra parte no. Nous pas capable accepter une partie non. Alabanza al Señor. Amén. Alléluia. Si no creéis sus escritos, Si nous pas croire dans ça qui écrit yo, ¿cómo creéis mis palabras? comment nous capable faire croire dans parole moi? Jesús tratando de demostrarles Jésus t'a traité de montrer yo, que Él es el Mesías. c'est lui-même qui c'est Messia. No le aceptaron Nous va t'accepter porque le gustaba la posición parce que que tenían. yo te remet position que yo te Amén. La gagné. posición que tenían en Dios. Position te gagné dans bon Dieu. ¿Te puedes imaginar Nous capable imaginer tener una posición en Dios nous avons une position dans bon Dieu y en esa posición negar a Dios para tu propia gloria? ou dans position ça ou bail bon Dieu pour notre propre gloire ¿Puedes amar la posición más que a Dios? ou remet position là plus que bon Dieu? Es posible, hermanos. C'est impossible frère. Lo vemos aquí Nous capable voir con là los fariseos, pharisiens yo, los levitas, lévites yo, aquellos que Dios puso en su obra ça yo bon Dieu te mettait dans l'œuvre là para guardar pour yo kembe, y cuidar, pour yo prendre soin, esperando al dueño de la obra. espérer mettre l'œuvre là. Alabanza del Señor. Alléluia. Amén, hermanos. Aleluya. Se adueñaron de la obra de Dios. Yo t'a proposé yo qui mettre, Se hicieron dueños de la obra de yo Dios. te proposé yo qui mettre l'œuvre bon Dieu. Podemos estar de pie en esta En lever noche. camper alléluia. Alabanza a Jesús. Gloire à Dieu. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Gloria a Dios. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Levanta tus manos y adora al Señor en esta noche. Levez-moi Aleluya. adorer Seigneur à soir, alléluia. Adora al Señor. Aleluya. Adorer Seigneur. Hermanos, tienes que alabar al Señor. Les frères, nous devons louer bon Dieu. No tienes que sentir para alabar. Nous pas sentir pour nous louer. Tienes que alabar porque crees que Él está. Nous devons louer bon Dieu parce qu'il est là. Alaba a tu Dios en esta noche. Louer bon Dieu parce qu'il est là. Vence el espíritu frío. Viens Aleluya. cet esprit de vient Y là. alaba a tu Dios. Louer bon Dieu. Él está aquí presente. Il est là, il est présent. Oh, Él está aquí Il presente. est là, il est présent.
là. No esperes que alguien te diga que hay que alabar. Tout le Alábale. monde qui a besoin de louer, Oh, su louer. gloria está en Parce este que lugar. gloire est dans place Su là. presencia está en este Présence est lugar. dans place là. Levanta tu mano y recibe Nous ahora. recevoir Kounia. Recibe ahora de Recevoir Dios. Kounia de Dieu. Recibe bendición. Recevoir aleluya. bénédiction, mon Recibe Dieu. vida eterna. Recevoir la vie Hay éternelle. dos o tres reunidos. Parce que quand deux ou trois réunis, Ahí yo estoy. Dios está aquí c'est en là, esta il est là, noche. il est là, dans le nous Oh, Él là. está aquí en esta Il noche. est là, dans nous aleluya. à soi. Padre, aquí estoy. Bendíceme. Père, à soi, libérez-nous. Jehová, Mon Dieu, bendíceme. bénis-moi. Bendíceme, oh Dios. Mon Dieu, bénis-moi, mon Dieu. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Adora, 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 adora la gloria Adorez, del adorez, Señor. adorez, adorez. Adora la gloria del Señor. Adorez, Aleluya. gloire, mon Dieu. Oh, te adoramos, Jehová. Adorez, mon Dieu. sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Adórale, adórale, adórale en esta noche. Un rato Adorez, más, adorez, adorez, à hermanos. soi. Un rato más. Oh, Préndete en fuego. anti-feu. Préndete en fuego. Mettez-nous anti-feu. Depende de usted recibir de Dios. Ça dépend de vous-même pour recevoir mon Dieu. Depende de usted. Dépend de Aleluya. vous-même. Alléluia. Recibe ahora el fuego está Recevoir aquí. louange, recevoir louange. Recibe ahora el fuego está Recevoir aquí. anti-feu, ça là. Recibe ahora. Recevoir Kounia. Unción descienda Descend, ahora. descend, alléluia. Y rabaquema. Recibe bendición en esta noche. Recevoir bénédiction. Declaro paz y bendición sobre esta Déclarez la paix et iglesia. bénédiction sur l'église là. Cada uno que está escuchando recibe ahora. Nous allons recevoir, écoutez-nous. Recibe un toque de las manos del Recevoir Señor. un toucher dans mes seigneurs. Y Dios te toca ahora. Que Dieu touche Kounia. Él es vida. Lui, c'est la vie. La vida está aquí en esta La noche. vie là. Alléluia. Recibe vida. Recevoir la vie. Oh, alabanza, alabanza, adora, adora. Alléluia. Adorez. Adora, adora. Adore, 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 adore. Adorez, adorez, adorez. Su gloria está aquí, su gloria está Gloire aquí. là, gloire là, gloire là. Gloria está sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Sí, Señor. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle. Gracias, Padre, dele gracias en esta noche. Merci, dis-moi Dieu merci. Gracias, Padre, Señor. Merci, papa, merci, Señor, Seigneur. bendice a Miguel Torres que está Señor, sintonizando, bendiga Dios tu mío. Señor, bendice a Jackie Camela y a Corsao, Dios. Alabanza al Señor. Nos para Jackie Camela te manda bisanos. Dios bendice a mi hermana, aleluya. Señor, bendice a Lina, Señor, alabanza a Jesús. Tata bendice a Gemma Eugenia en Corsao, Dios mío. Señor, bendice a Lian Charles en su trabajo, Dios. Tata, mira Randolph Pelso, allá Corsao, Hetty Burgers, aquí en Aboneiro. Mira Cristina Redestap, allá en Aruba. Mira su man Surgey Alcalá. Dios, bendición a tu Dioslan. Tú estás sintonizándonos aquí, Dios mío. Buena palabra llega, te caminan, tata. Buena palabra toca en el corazón. Buena palabra vivan, tata. Buena palabra sana, Dios mío. Buena palabra reviva, Jehová de gloria. Buena palabra se obra. Y graba que suelta bacaya. Y graba suelta. Aleluya. Gloria a Dios.
Señor, mira a Ronald Axi allá en Santo Domingo. Dios mío, aleluya. Que manda saludos para toda la iglesia. Gracias, Padre. Dele gracias por su palabra. Bon Dieu pour parole. Dis bon Dieu merci pour Dele parole. gracias por la vida. Dis bon Dieu merci pour Yo la vie. tengo vida, dilo, yo Regarde tengo la vie, regarde vida. la vie. Yo tengo vida. Regarde la vie. Yo tengo vida. Regarde la vie. Yo tengo la vida en mi Regarde la ser. vie dans ce moment. Gracias, Padre. Merci papa. Gracias, Dios. Merci bon Dieu. Gracias, Padre. Merci papa. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Y a su Amen. nombre. Non, non, lui. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Nous avons Aleluya. chita frère mio. Dios es grande Mon Dieu grand y Dios es maravilloso.